салом, ахбори озодӣ аст ва ман хиромон бахозода. сархати хабарҳо аз ин қарор аст. сардабири нашрияи Пайк дар вилояти Хатлон ба додситонии кул ва дастгоҳи президенти Тоҷикистон аз фишор болои кормандонаш шикоят кардааст. поз милисаҳо ба хона рафта даъватномаи комиссарияти ҳарбӣ буд. наврасе ки бо кӯмаки омӯзгораш аз дандони хирс наҷот ёфт, мегӯяд муолиҷааш хуб пеш меравад. бензопиларо гирифтам, давидан, баъд хирс гирифт. орзуҳои шикаставу сарнавиштҳои пурфоҷиа, даҳҳо паноҳҷӯ дар талоши зиндагии беҳтар вориди аврупо шуда ба соҳили мурод нарасиданд. Сардабири Пайк, як нашрияи маҳаллӣ дар вилояти Хатлон, дар нома ба додситонии кул ва дастгоҳи президенти Тоҷикистон аз фишор болои кормандонаш шикоят кардааст. Дар нома гуфта мешавад ки мақомоти маҳаллӣ ба нашрияи чопи кулоб аз ҳар роҳ фишор меоранд, то онҳо аз гуфтани камбудиҳо худдорӣ кунанд. Мақомот ин интиқодҳоро рад мекунанд. тафсилот аз ҳамкорам маҳмуҷон раҳматзода. Сардабири Пайк, як нашрияи маҳаллӣ дар Хатлон, дар як нома ба додситони кул ва дастгоҳи президенти Тоҷикистон аз фишор алайҳи кормандонаш хабар додааст. дар номаи сармуҳаррири Пайк, Аҳмад Иброҳим гуфта мешавад ки мақомоти маҳаллӣ аз ҳар роҳе фишор меоранд, то онҳо аз гуфтани камбудашон даст кашанд. облаваи Муҳаммади Мусавӣ, хабарнигор ва писари Сардабири Пайк, моеъи асли нигаронӣ будааст. аслан ҳамун фикри мо, гумони мо бар он буд ки як ҳафта пеш аз ин қазия Муҳаммади Мусавӣ, ки журналисти ҷавони Пайк аст, вай мақолае навишта буд, дар он ҷо прокурорро айбдор мекард. Сардабири Пайк мегӯяд ҳамин мақола хашми на додситон, балки сардори милисаи шаҳрро овардааст. ба иддаои Сардабир, шуруъ аз 3 ноябр кормандони милиса дар ҷустуҷӯи Муҳаммад шуданд. барои пайдо кардани Муҳаммад, кормандони милиса 3 маротиба ба хонаи Аҳмад Иброҳим мераванд. 2 бор ба хонаи мо милисаҳо зада даромаданд ва ман гашта омадам. дуюм бора вақте ки ба кор омадам, поз милисаҳо ба хона рафта даъватномаи комиссарияти ҳарбӣ бурданд. баъди ҷустуҷӯ ва додани даъватнома ба Муҳаммади Мусавӣ, ӯ худ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шудааст. Муҳаммад мегӯяд ки яке аз чашмонаш бемор аст ва аз комиссия даъват нагузашт, вале ба гуфтаи ӯ сардори милисаи шаҳр пофишорӣ мекунад, то хабарнигор ба артиш биравад. гуфтам ба ӯ ки духтур ташхис монд ки намешавад, баъди 5 моҳ табобат мегирад, баъд меравад. духтури чашмро 1 маротиба не, 2 маротиба не, 4 маротиба ба наздаш даъват мекунад. ман намедонам чӣ суҳбат кард бо ӯ ва чӣ гуфт бо ӯ ки муҳаммади Мусавиро пас аз ташхис аз бинои комиссарияти ҳарбӣ раҳо мекунанд. Аҳмад Иброҳим мегӯяд, дар робита бо рафтори кормандони милиса мақола навишт ва хашми сардори шуъбаи корҳои дохилаи шаҳрро ба бор овард. ӯ гуфт Файзулло Нозимзода, сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилаи Кулоб, ӯро ба утоқи корияш даъват ва таҳқиқ кардааст. ман дарак надорам, ман коре накардам, шумо дурӯғ навистед, ман шуморо фалон мекунам, ин хел мекунам, он хел мекунам, хеле таҳдид кард. аммо Файзулло Нозимзода, сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилаи Кулоб, дар суҳбат ба радио Озодӣ гуфт, нисбат ба журналистони маҳаллӣ ҳеҷ гуна фишор наовардааст. ба гуфтаи ӯ, журналист ва писари Сардабири Пайк бо даъватномаи комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нашуд. аз ин рӯ барои оварданаш кормандони милиса сафарбар шуданд. рӯзноманигор ин посухро ғайривоқеӣ меномад ва мегӯяд, бо гузашти беш аз 1 моҳи даъват ба артиш, чаро сардори пулис маҳз пас аз нашри мақолаи интиқодӣ ба суроғи писари ӯ омаданд. ӯ бовар дорад ки ин як роҳи қасос аз рӯзноманигорон ба хотири фаъолиятҳояшон аст. дар гузашта ҳам нашрияро барои мақолаҳои интиқодиаш аз утоқи корӣ маҳрум ва аз сӯи хадамоти оташнишонӣ ба додситон ҷарима кардаанд. ҳоло ин нашрия наздики 10 сол боз дар шаҳри Кулоб фаъол аст. ин ҳафтанома ягона нашрияи мустақил дар вилояти Хатлон дониста мешавад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, Кулоб.
ҷараёни барқарории саломатии навраси 14-солае ки 3 ҳафта пеш мавриди ҳамлаи хирсе дар як ҷангали ноҳияи Ванҷ қарор гирифта, ҳоло дар як беморхонаи Душанбе таҳти муолиҷааш хуб пеш меравад. Парвиншоҳ Муҳаббатов ба ҳангоми ҳезумчинӣ ҳамроҳ бо чанд калонсолу ҳамсолаш зери дандони мода хирсе монд, вале омӯзгораш Рамазон Синонов тавонист кӯдакро аз ҷонвари дарранда наҷот диҳад. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ аз ҳоли Парвиншоҳ дар беморхона хабар гирифтанд. омада болом ҳами хеле пард ва тамоми вазнаш ҳами хеле ҷиқида. бо гузашти 20 рӯз аз ҳамлаи хирс ба як навраси сокини ноҳияи Ванҷ вазъи сиҳатии ӯ ба эътидол омада ва ҳозир шуд ҳодисаи иттифоқ уфтодаро қисса кунад. ӯро баъд аз 13 рӯзи табобат дар бемористони ноҳияи Ванҷ ба беморхонаи шаҳраки шифобахши Душанбе оварда ва ҷарроҳӣ карданд. ҳамлаи хирс ба Парвиншоҳ дар кӯҳистони Ванҷ замони ҷамъоварии ҳезум сурат гирифтааст. рафтем дар ҷангал ҳезум медаравидем ки ногаҳон 20-25 метр дуртар як хирс ҳамла кард. баъд ман гуфтам ки грезим успед накардам, ғалтидам. баъд хирс омад ҳами хел дар пуштам сахт ба дасташ зер карду баъд ба даҳонаш сарма газид. баъд ҳамон шарикому муалlimом давида хирса аз дасти хирс мара халос карданд. пас аз оне ки Парвиншоҳро ба маркази ноҳия оварданд, амакаш ки ҳамзамон муалlimашон аст, бо ҳадафи аз ҷангал баровардани дигар ҳамроҳонашон ба сӯи онҳо меравад ва ин бор худи ӯ мавриди ҳамлаи хирс қарор мегирад. баъд вақте ки ин амакима хирс гирифт, ҳамакима ба бензапила халос карданд. бензапиларо гирифтанд, давиданд, баъд хирс гирехт. дар оғоз ба модари Парвиншоҳ ҳақиқати ҳодисаи иттифоқ афтодаро пинҳон доштанд. падараш телефон қатӣ гуфт ки камтарак ба ҳезим рафтааст, камтарак ҳезим қатӣ заасташ. хай ман омадам ки дидам ки акнун ина баста истанд. баъд худашам гуфт ки оча натарс, ман созам. баъд гирифтем ноҳияш бурдем. табибон дар бемористони шаҳраки шифобахш маъруф бо қарияи боло Парвиншоҳро ҷарроҳӣ карданд ва ҳоло вазъи ӯро мӯътадил гузориш медиҳанд. бемор пас аз бистарӣ кардан ба бемор ташхиси томографияи компютер гузаронида шуд ки дар ин шикасти компрессионии парақадори устухони пастар аз тарафи чап мушоҳида карда мешавад. бемор пас аз бистарӣ кардан бо таври таъҷилӣ ба ҷарроҳӣ гирифта шуд. тоза кардани устухонҳои устухон шикаста ва майнаи сар. айни ҳолати бемор нисбатан қаноатбахш мебошад. табобатҳои қабул кардааст аст. ҳолаташ дар давоми табобат бебадшавӣ аст. ҳамлаи хирсҳо ба сокинони минтақаҳои кӯҳистонии Тоҷикистон дар гузашта низ ба мушоҳида расидааст. ҷонварони ваҳшӣ, хусусан гургу шағолон, чанд дафъа ба сокинон дар Бадахшон ва гӯшаҳои дигари Тоҷикистон ҳамла карда, дар баъзе маврид боис ба марги онҳо гаштанд. чанд сол қабл дар деҳаи Зонгии ноҳияи Ишкошим як бабри барфӣ вориди оғили сокинон шуда 33 чорвои мардумро кушта ва захмӣ карда буд. дар 6 соли гузашта беш аз 1.5 миллион муҳоҷиру паноҳҷӯ аз кишварҳои Осиё ва Ховари Миёна худро ба Аврупо расониданд ва талош барои расидан ба зиндагии беҳтар ҳанӯз ҳам идома дорад. аммо баъзе аз онҳо ба мақсади хеш намерасанд ва дар нимароҳи мақсуд ҷон медиҳанд. мақомоти Сербистон гуфтанд дар роҳи расидан ба Иттиҳодияи Аврупо 68 нафар ҷон доданд, вале эҳтимолан шумори қурбониён зиёдтар аз ин бошад. гузориши Тоҳири Сафарро мебинем. охирин истгоҳ барои паноҳҷӯёне ки ба мақсуд нарасиданд инҷост. дар ин оромгоҳи Сид дар Сербистон шумораи қабрҳои паноҳҷӯён зиёд мешавад. نمیشناسم همه مهاجر هستن دیگه از کشورهای شاید همه مهاجرن شاید کشورهای خودمونن دیگه مهاجرت کردن اومدن تو رامون سخته دیگه اینا رو میبینی واسه ما هم سخته مثلا ما میخوایم بریم فکر این میکنیم مثلا بمیریم حالا اتفاقی واسه بچه داریم
بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 تا حال از راههای بالکان گذشتند. اکثر آنها آرزو داشتند به اروپا برسند، اما نه همه به مقصد رسیدند. مقامات سربستان مرگی 75 پناهجو را در سالهای اخیر ثبت کردند، اما باور می رود تعداد جانباختگان بیشتر از این باشد، زیرا جسدهای بعضی از آنها ناپدید شدند. راهی خیلی دشوار بود. وقتی به قله کوه رسیدیم یکی از دوستان پایین افتاد. وقتی نزدیکش رفتیم جان داده بود. چندی از دوستانم عکس گرفته به خانواده‌اش فرستادند. برگرداندن جسد به کشور ناممکن بود. برای همین همانجا دفنش کردیم. در اطراف گورش سنگ گذاشتیم، برایش دعا کردیم و بر راهمان ادامه دادیم. واقعا خیلی سخت گذشت. خستگی، بیماری، تصادف در راه و غرق شوی از عامل‌های اساسی مرگی پناهجویان است. بیماری کووید 19 نیز جان تعدادی را گرفته است. همسرم و پدر و مادر همسرم در راه جان دادند. بیمار بودند، شاید به کووید 19 مبتلا شدند. به همین دلیل ما نقاب می‌پوشیم، زیرا می‌ترسیم. یک گروه امدادی با نام آشپزخانه بینام برای مهاجران جان باخته مراسم فاتحه برگزار می‌کند. در سال 2020 برای ادای احترام و دعا در حق محمد شهروند سوریه اینجا جمع آمدند. او در نزدیکی ایستگاه روی آهن در شهر سید درگذشت. برای ادای احترام با دوستانش از اردوگاه مهاجران پرینسیپووچ که از اینجا چندان دور نیست جمع شدیم. همچنین این مراسم یادبود را برای خانواده‌اش برگزار میکنیم. به همین دلیل نوار میگیریم تا به خانواده‌اش بفرستیم و به آنها بگوییم که بیکس نیست. مقامات سربستان میگویند تلاش میکنند با خانواده‌های قربانیان در تماس شوند، اما جسدهای پناهجویان را بسیار کم به کشورهایشان برمیگردانند. یک مولای محلی معمولا مراسم جنازه پناهجویان را برگزار میکند. من 20 مراسم جنازه را برگزار کرده ام، اما ممکن تعداد قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا من به جنوب و شمال سربستان نمی روم. فکر می کنم اکثر آنها از افغانستان بودند. تعداد دیگر شهروندان سوریه، لیبی و ایران. هزاران پناهجو در اردوگاه و مرکزهای دیگر در سربستان زندگی می کنند، چون مرزهای اتحادیه اروپا برویشان بسته است. با وجود این، پناهجویان و مهاجران زیاد جان در کف از تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دست نمی کشند. در باغ جانوران شهر سیوداد خوارس واقع در شمال مکزیک یک پلنگ نادری بنگالی یک باره 4 بچه به دنیا آورده است. تولد بنگالی ها را حادثه نادر مینامند، چون که این نوع جانوران در عالم وحوش خیلی کم باقی ماندند. همکارم شهلای گلخوجه گزارش میدهد. 4 بچه پلنگ بنگالی در اول ماه اکتبر امسال در باغ جانوران سنخورخه در شهر سیوداد خوارس نزدیک به مرز امریکا به دنیا آمدند. به گفته پرستاران، نوزادان سالم بوده خوب به وایه میرسند. فعلا جنس پلنگ بچه ها معلوم نیست، زیرا مادرشان آنها را همه جانبه حمایت کرده هنگام نزدیک شدن بویتران غوریش میکند. تولد پلنگ بچه ها برایمان خبری خوش است. این به آن معناست که زندگی جانوران در باغ ما خوب میگذرد. به زودی خواهیم فهمید که چند نر و چند ماده به دنیا آمده است. پلنگ‌های بنگالی در هندوستان، نپال، بوتان و بنگلادش به سر میبرند. پلنگ‌های بنگالی در زیر خطر نابودشوی قرار داشته در عالم وحوش نه بیشتر از 2,500 سر حساب شدند. یک مقام بلندپایه سازمان جهانی تندرستی شبهه کرد که در ترکمنستان کرونا وجود ندارد. کاترین اسمولوود گفت که از نظر علمی امکان ندارد که ویروس در ترکمنستان گردش نداشته باشد، در حالی که در کشورهای همسایه آن وجود دارد. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاستیکی و توییتر پیدا کنید.